الزلف للمرأة الشرماتوس لهنا سيدي يسوع المسيح هاد اللي ذميالي تكون ويكون نمتي وقال غادي يسمح سيسان الساقي اللي غير وحدي بمعنى إلا يدي وقداش نسال ربي لو دكتور كريسبان افو لا بارول homme de Dieu. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Merci de vous savoir nombreux. Nous saluons toute personne qui aura l'occasion soit de nous suivre en direct sur notre chaîne YouTube ou plus tard tombera sur cette vidéo. لهنا السيد يسوع المسيح هاد اللي ذميالي وث أتسمع في لون مرة خنوين خنمتي سعان ثوهنيت أتواليم ثذويل تاقي أما استوي لاشانيكي ثامزكيثان تيفي دي اليوتيوب ناغدي تاويل نلسيت نيناغ أمسي شاندليer. Nous sommes en train de servir le Seigneur un peu partout dans le monde, mais là nous sommes précisément en France. أقلاغ نقدش السيد يسوع المسيح دميال طملات دي تونيث لمعنى الساقين أقلاغ دي ثمورث فرنسا. Et comme vous le savez, c'est dans notre église la mission Chandelier. تزرم ذا كان القديشي كاث نخدم دي ثمزدايثنا إمو قارن القديش المصباح. Aujourd'hui, nous avons choisi un sujet. Nous allons nous exhorter et voir ce que le Saint-Esprit va nous donner. الساقين نختار صرحماني لون أول دم مسلاي فين رأس المكان الساقين دي ثذويل تاقين. Alors, nous allons parler sur la prédication de la croix dont la Bible fait allusion dans 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 18. أدن مسلاي غفوف شر الصليب ناغ ثفرات الصليب كنيث دندما كان ذي ثفرات ثمن زوتي كورنتية نخفى منزو تصدق تيست منطاش. Alors, nous allons lire cette écriture. أدن غار تصدق تيجين 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 18. أخفى منزو كورنتيين ثفرات ثمن زوتي كورنتية نخفى منزو تصدق تيست مانيا. Car la parole de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais à nous qui obtenons le salut, elle est une puissance de Dieu. J'ai lu dans la version Darby. Et je vais laisser à notre frère faire la lecture en kabyle. أرجع كيما ثناين أدي خدم القراية نستقبالي عاد عاود غادي نغدا كان أقرانا غادي ثفرات ثمن زوث كورنتيين إخفى منزو تصدرت تيس 18 أدنغار أفشار الصليب تيسلفين إويد إنقرن لا معنى إن كوني يتواصل كان التزمع ثنيلو. Amen. Alors, bien-aimés, notre sujet, comme nous l'avons dit, nous allons parler de la prédication de la croix. أود عزيزنا السنتلة كني دني غدا كنا دن مسلاي غفوف الشار من الصليب. Alors, l'élément central dans ces passages, c'est la croix. ثم ثم نولي تصدر تيجي نولي ذاك اللي تتمسلاي غاف وميداي ناغ الصليب. Et l'origine de la croix, نولي ذاك ثزورا من الصليب. si nous lisons, c'est vrai que le mot ou ce terme, la croix, n'apparaît pas vraiment dans l'Ancienne Alliance. اسمع نولي الصليب تولي ورا كاستقان ديال العهد القديم. Mais c'est une vieille pratique dans des civilisations anciennes, dans des civilisations assyriennes, perses, babyloniennes. C'est une pratique ancienne. اسمع نولي يعني المثكى الصليب نولي ذا كان داين خدمنا كديال الجناس عدان نولي لي زاسيريان Le babylonien, le perse. Ils avaient cette pratique, mais qui est vraiment très claire du temps du Seigneur Jésus-Christ, et c'est là que la croix a eu beaucoup plus d'ampleur. La croix, c'était une peine réservée aux criminels, aux personnes qui, après avoir passé par un jugement,
et était condamné devrait passer par la croix. يعني ولذا كان استخدام الناس قداشنا ميداك يوكنا تحكمن غفال بعض وين يديوين وين يتدي ساسن او وين يتدي وين يمانيس ذاين فانن ذاكن ادي توحكم فلاس ادي عدي غفو ميداك الموتي ساتيلين غفو ميداك. C'était une sanction réservée souvent pour les criminels, des personnes qui ont commis des grands crimes après avoir été jugés, et la peine qui leur avait été réservée, c'était une mort par pendaison. اكيد دنا هي تيتا يعني وين ارا مدن ستاوي لكين نومي ذاك وين انت دي ساسن ستيفت. Et au fur et à mesure, cette pratique était utilisée dans des anciennes civilisations, comme nous avions dit, ça a subi un peu de modifications jusqu'à arriver à la forme actuelle dont le Nouveau Testament nous présente la croix. ستيفت دي العهد اقدم نغدي دي الجناس يعدان ما كان إفدان سقداشن أمي ذاكي وكان المدن الموت وين انت دي ساسن وين فرح كمن فلاس الصح يجيني كما دما اثنوالين ستموغلين ان ولدي ترقد سن غين زراكا افهم اي نيس براني السيدي يسوع المسيح. Et cette peine n'amenait pas directement à la mort. Cela consistait d'abord à torturer la victime jusqu'à ce que la mort s'en suive, mais alors petit à petit avec des douleurs. ثولم ذا كان الموت غافومي ذاك ماشي الموت لان سلم غاولا لا معنى ذا مكان ارديف كان العثاف وين يلان فلاس يعني الموت داس شوات يارنا سلعثاف. Et comme nous connaissons tous l'histoire que le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu après avoir été jugé, et il a été aussi condamné à mort. ثولم ذا كان السيد يسوع المسيح حسب يساوي له ذلتا يتوحكم في الناس يرنوم حكم في الناس سلموث خفومي ذاك. Et nous avons une écriture où la foule tout entière était en train de revendiquer parce que le juge avait estimé qu'il était innocent, qu'il ne méritait pas cela, mais la foule a crié plutôt de les crucifier. السلواي يناد لكن هاث وجيو ويخلى لا غادي تواصل لا معنى إمداننا كيدين جماعة إمداننا نوكذوذنا ناس خاطي وجين إلى غادي تواصل غادي تواصل. Et nous allons lire ces passages. أدنى غار في صدار فيكي. Je pense que c'est dans l'évangile selon Jean, chapitre 19. زمرد نغار في صدار فيكي الكودليس الإنجيل كني في ديوران يوحنا نخفو 19. Jean chapitre 19, le verset 6. تصدرت في 6 أدنى ذي Je lis ici, et pendant que le frère nous prépare la lecture en kabyle, je lis Jean 19, verset 7, il est écrit: Quand donc les principaux sacrificateurs et les huissiers les firent, et ils crièrent disant: Crucifiez-les. Et Pilate leur dit: Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi, je ne trouve pas de crime en lui. Amen. أقلق ديال الإنجيل كني في ديوران يوحنا أخوي 19 تصدرت في 6 في رثناد مثولا يمقرن المقدمين أو كذا عساسن تعقيض نقارن صلف بيلاطوس ينايسن أو تكونوي صلفتت غورينيك أو في غران ذيك كران نطلم. Alors ici, il est vraiment important de noter que c'était en fait à la décision de sacrificateurs, des huissiers, des gens qui ont réclamé, qui ont crié à ce que le Seigneur Jésus-Christ soit condamné et soit mis à mort en le crucifiant sur la croix. أنا ولين هين ذي تصدر فيكين إذا كان ذي مقرنين المقدمين أو كذا عساسن إكتعقيضا قارن نغفغان الموت نسيد يرنو ستاوي لكي نومي ذاك. Et dans la réponse même de Pilate, il dit: Bon, prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi,
je ne trouve pas des crimes en lui. لما بيلاطوس هنا نكيني وفي غاديك الساعة أشما أدمو تكونوي تصلفمت Donc cela prouve que cette peine n'était réservée qu'aux criminels. أنولي ذا كان أياكين نا العقاب يكين نغا حكامي كاع في حكمنا كان غف السيد يسوع المسيح ذا حكامي زمان أمودن إوين لان الطالما مقرانا ان كريمينال Et c'est comme ça que le Seigneur a été crucifié sur la croix, d'ailleurs ensemble avec des brigands comme vous le savez. فيكين كان الموت السيد يسوع المسيح غافومي ذاك أكن تعلم ذا كان ماشي وحده سلان داغن وغار ثمان يغني. C'était la honte, c'était vraiment une honte pour le Seigneur qui lui n'a pas commis de crimes mais qu'il soit mis au même pied d'égalité que les criminels. ذا بهدلين تاع الحشومه أكان هذا مدن الموت السيد يارنو غافومي ذاك ذاين إلا كان يعني وين إلا ذا قتلنا ان كريمينال. Et à partir de là, bien aimé, غافيكين ويد عزيزن la croix qui était un symbole d'humiliation, un symbole de honte, أمي ذاك إلا نهين ذا رمز كان الحشومان نبهدل est devenu un symbole d'honneur, un symbole, je voulais dire, de valeur pour nous qui sommes enfants de Dieu. ساكين يغال ذا رمز وين يلهن وين يتواعوزن إن كوني إلا نتاوى سيدي ربي. Et je comprends que quand des choses qui sont sans valeur, rejetées, et surtout par le monde, quand le Seigneur récupère des choses comme ça, il donne plus de valeur à cela. تولي لكن الحوايج كي يذكرن مدن ناغ الحوايج لانه معين تاعن غاريم دانا سيدي ربي تمثال ليلا دغا ايديوي يدمثن تديو كنات سنتيفك ازاي. Donc la croix a pris de l'ampleur et a pris une autre dimension à partir de la mort du Seigneur Jésus-Christ. هي امي ذاك نولي ذاك إلا مولي ساور القيمة كيشبحن لمعنى الميديوسا سيدي يسوع المسيح مزوني في كيس القيمة مهمة تصنع القيمة إكفاز سوما إفاز. Non seulement que cela devenait quelque chose d'honneur, mais c'est toute la prédication et tourne autour de la croix de Jésus-Christ. ماشي كان في كيس القيمة لمعنى العزاكويث يسيرنا السيد يسوع المسيح يومي ذاك يسمردنا في أسلمذ يعني السلاح يزيدك وغفين يعني أمي ذاك. Donc, le Seigneur choisit, le Seigneur accepte d'entourer la croix des mystères comme les apôtres ont prêché, et par la grâce de Dieu, nous allons comprendre les mystères cachés derrière la croix du Seigneur Jésus. السيد يسوع المسيح لنا ذاك يختار أمي ذاك وكناس دي حفنا غاس دي زين فوس المد يعني السلاح ذاين يدمن ولا ذي مشيك عن السيد يسوع المسيح. C'est une folie pour ceux qui périssent, mais c'est une puissance pour nous qui croyons. أياكين يتجاهلين وكذا ونومينا لمعنى إن يكون يومنا تزمر. En quoi consiste la puissance de Dieu? Et pourtant, autrefois, la croix a été un symbole de honte et d'humiliation pour toute personne qui était crucifiée. أمشي قلنا ساكين وميداج تزمر في نكوني لا نتروان سيد نتروان يلوم أياكي عدنا ميداج لا ذا رمز الحشومان ذا رمز نويني لا تنديري. C'est parce que le monde a voulu jeter l'opprobre, a voulu jeter l'opprobre sur le Seigneur Jésus-Christ que Dieu a récupéré et il a donné de la valeur à cela. Est-ce que vous pouvez reformuler? Le Seigneur, le monde a jeté de l'opprobre sur le Seigneur, lui qui était juste, qui n'a pas péché. الدنيا تبغى تذكر الحشومان غاف سيد نتي لان ذحقين. Et Dieu a changé cet opprobre à quelque chose de valeur. إلو يدميني كي لان الحشومان غدا العيف يحفي ثيد سلعز دام قرع. Donc, autrefois, la croix était un symbole de honte. هين أياكين عدانا ميداكي لا ذاين لان ذيك الحشومان. Mais dès lors que le Seigneur est monté, il est mort sur la croix, لا ça a معنى pris de la سميد valeur. يوسان سيد يولي غافو ميداك أياكي يغال ذاين يتواعوز.
Et ici, je précise, إذا كي بغي غاد السبتة يوث nous ne nous arrêtons pas à voir la croix comme des bois croisés. كي كوني نحن يسار كان ديني إذا كان أميداج سيني صغارا كان يدوك Donc ça n'a rien à voir. Nous, c'est de comprendre les mystères autour de la croix, de la mort. الساقين du Seigneur. بغا نفهم الفاضنا دي الزينة كان غافين يعنان أميداج Alors, lorsque la Bible parle de la prédication de la croix, أسمد مسلاي طريقة سن غافين يعنان القديشنا أسلمذ أن الصليب écoutez ce que nous devons comprendre. إيه سمح ستة يتمثل ذا شو إن بغا Il ne veut parler que de la mort du Seigneur Jésus. يبغى Point كذا دي barre. مسلاي غاف الموت السيد يسوع Donc المسيح ça n'a rien à voir avec des bois croisés. ولاش دا شو هين مخالفنا يقدو كلنا فين يعني نسيني Donc ça ne reste que sur le point symbolique, يجي au إن niveau كان symbolique de choses. يجي ذا الرمز كان يغاف Mais les choses sont encore plus grandes quand on entre à l'intérieur et comprend tous les mystères que le Seigneur a cachés. أسل مذي قد يفلي الساعة سمارة نكشم غار داخل إيوا كنا نفهم أتصل بعضناث يفرن ذوك Donc السنة retenez que la prédication de la croix أتفتهين أد نقار أفشار الصليب veut simplement dire la prédication ou la bonne nouvelle de la mort du Seigneur يبغى Jésus. دي مسلا يغاف الأخبار من الخير يعنان السيد يسوع المسيح Voilà, et c'est de cela que nous allons parler. فيجين يرد المسلا يهين Alors, qu'est-ce qui s'est passé à la croix? ذا شو يضران غافو ميداك Je veux que nous puissions continuer dans là où nous avons lu 19, le Jean, chapitre évangile selon Jean. أنا بغاد نكمل دي ذاك ذي الإنجيل كنيتي ديوران يوحنا أخفو 19 Nous allons voir ce qui s'est passé à la croix. أدن والين ذا شو يضران يتمثل غافو ميداك Très important. ذيني إسعان أزل دم قرآن. Avant de lire Jean, prenons Marc chapitre 15, le verset 21. وقبل أدن كمتيرا يجي كان أدن دم الإنجيل كنيتي ديوران مرقس Marc chapitre 15, le verset 21. أدن الدين هي الإنجيل كنيتي ديوران مرقس أخفوس 15 تصدق 29 Car la parole de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais à nous qui obtenons le salut, elle est la puissance de Dieu. C'est pratiquement ce qui est repris dans 1 Corinthiens, là où nous avons lu. Ce n'est pas la même référence, on a dit. Marc chapitre 15, verset 21, vous êtes sûr? Oui, c'est ça, c'est ce que je... Marc 15. Non. Excusez-moi. Excusez, c'est... Et il contraignait un certain homme Simon, syrien, père d'Alexandre et de Rufus, qui passait par là, venant des champs, de porter sa croix. أدن الدم الإنجيل كنيتي ديورا ماركوس أخفوس 15 تصدق 21 أدن غار تصدق فيك حتى من غافية ونمس فريد إديوغا لنسي الخلا اسميس شمعون انقروان فافاس ان ألكسندروس أكو ظروفيس أذي بيب الصليب ان يسوع آمين ووانسلا. Donc ici, lorsque Jésus fut condamné, اسمي يتوحكم غف السيد يسوع المسيح et Pilate va remettre Jésus entre les mains des principaux sacrificateurs بيلاطس يرى السيد يسوع المسيح يقري فسن المقدمين يوكل afin qu'il soit crucifié. يوكنات الصلبان. La Bible dit Jésus porta sa croix. أول السيد ينادى كان يسوع يدم آمي ذاكنينس Et il marcha jusqu'au lieu de la crucifixion. يرنا يلحق على ميثام كان نيندا. Mais en chemin, il était fatigué لما ناخذ كفريد يلا et يعيا il tombait plusieurs fois. أطاس انتكال Et إيجالي. c'est comme ça que les soldats ont pu prendre et trouver quelqu'un, Simon, qu'on a demandé de porter la croix du Seigneur Jésus. كان هين العسكر سوتر نكا إيواجي لنا كي يغادسي الخلا. Jusqu'à اسميس arriver- الشمعون قيروتي نغن قيروان إيوكنا دي باب أمي ذاك السيد. jusqu'à arriver à Golgotha. على ما ذا مكان عندك توصل في السيد يسوع المسيح. Et nous le في savons غلغوطة. que c'est là qu'il est crucifié, يعملون علم ذا كان ذينا إيك توصل في السيد يسوع. entre les deux brigands.
دي تلمسنا غير سينيجين انوجين يظلمنا سينيجين Pour un petit rappel, بغيت تفكر شو تصبحتي écoutez, صباح ستة ثروة la mission du Seigneur Jésus-Christ, لقديش السيد يسوع المسيح il est venu comme un agneau qui devrait être sacrifié pour le pardon des péchés. يسدى مزون ذي الزمار إقلاقا أدي توامود ذا سفل غاف الدمان الدنوف Donc le fait que nous voyons le Seigneur monter à la croix, يمد نفان السيد يسوع المسيح يولي غافو ميداي donc c'est l'agneau qui est posé sur l'autel pour les sacrifices. دواقين ذي زمار يرسن غافو على الطار يوكن أدي تمودنا ذا سفل. Voilà pourquoi la croix, pour ceux qui ont la révélation, ne les regarde pas comme deux bois croisés, mais il les considère comme étant un autel. أفيجي وجدي ساعنا وحين غافقن وتوالينا راه السلمد نومي ذاك يدسين يصغارون لا معنى أدوالين أمي ذاك أمزون ذا ذكوان نغضى على الطار غفان دا يولين إيزي ماري وكان هذه تونف كده اسفل. Parce que c'est sur la croix que le Seigneur est mort et c'est sur l'autel qu'on devrait sacrifier un agneau pour le pardon des péchés. خطر السيد غاف الصليب ند ذاكن إيزي ماري وكان هذه تونف كده اسفل لقى ديالي غافو على الطار. ذاكي يرد نفهم صاروح ذاكن أمي ذاك ذا ميكانيكي لان ذا على الطار نغذا ذكوان دا إقلاقا ديالي Donc Jésus sur la croix égale l'agneau sur l'autel. هنا دنينين الدنفكاكا تصويرها يجين السيد يسوع المسيح غافو ميداي ذواقي إذي زيمار سنيك النوع على الطار نغنو ذكوان. Et il y a le passage qui dit qu'il était semblable à un agneau qu'on amenait à la bergerie, à la boucherie. Obéissant. Il n'a pas résisté. Ce sont là les caractéristiques du Seigneur lorsqu'il allait à la croix. Il s'est livré lui-même. Parce qu'il savait que c'est pour cela qu'il était venu. Qu'il soit sacrifié, verser de son sang pour racheter les hommes. Et voilà, il arrive à la croix. La Bible dit qu'il était crucifié entre les deux briques. Mais je reviens un peu ici pour soulever quelque chose de ce qui concerne Barabbas. Parce que lorsque Jésus a vu, nous sommes toujours dans Marc 15. Et si nous voyons au verset 6, écoutez ce qui est dit. Or, il les relâchait à la fête un prisonnier, lequel, que ce soit qu'il demandait, et il y en avait le nommé Barabbas, qui était détenu avec ses compagnons de sédition, lequel, dans la sédition, avait commis un meurtre, et la foule, poussant des cris, s'est mise à lui demander de faire comme il leur avait toujours fait. Et Pilate leur répondit, disant, « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Car il savait que les principaux sacrificateurs l'avaient livré par envie. Mais les principaux sacrificateurs excitèrent le peuple à demander que plutôt il leur relâcha Barabbas. Et Pilate répondit, leur dit encore, « Que voulez-vous que je fasse de celui que vous appelez roi des Juifs ?» Ils s'écrièrent encore, « Crucifie-les !» Et Pilate leur dit, « Mais quel mal a-t-il fait ?»
ils s'écrièrent encore plus fort, crucifie-les. Et Pilate, voulant contenter de la foule, les relâcha Barabbas. Et ayant fait fouetter Jésus, il les livra pour être crucifié. Nous sommes arrêtés au verset 15, si le frère peut lire dans la version kabyle. امين اد نغار ديال الانجيل كني تيديو مرقس خفويس 15 اد نبدو سيت صدارتي 6 يوغ الحال من كل العيد بيلاطوس يتريح دي وانه محبوس وين رسوتر الغشي إلا يوان انه محبوس اسميس باراباس نا بارابا يوان سقي منوفاق ينغا ثامكارت ذكيوث انتنكران الغاشين ولين غار بيلاطوس غار سوتر الناس اي نكن ينوم يخدم سنت بيلاطوس ينتقي نياسر تبغى ما اون تسرحار يوغليذني يهوديين خطر يزران بلين التسمين يسمن السيس استديبوين لمعنى يوم قران المقدمين اصحارشن الغاشين يوكن البربا يومين أراد يسرح بيلاطوس ينطق ذا غني نياسن ذا شو يتبغام الخدمة إواجين يومي تقارم أجليذن يهوديين تعقيضن ذا غن صلفيث لمعنى بيلاطوس ينياسن ذا شو من الشارك خدم نوثني تعقيضن مليح صلفيث بيلاطوس يبغى غادي يدوم ذي الفغيني الغاشي يسرحد إباربا ماذي يسوع يفكايا سنت إوكن أثوثن سجل الكواض أم بعد أتصلفن نغرد الميتصدق تيس 15. Merci Seigneur. Alors, ici écoutez très bien, bien-aimés. اسمح ستدوي ذا عزيزي. Alors Jésus est condamné. سيدي يسوع المسيح يتوحكم في الناس. Barabbas, qui est un brigand, un malfaiteur, est relâché. هين بارابان ثولم ذا كان ذا محبوس إلا ذا شو يخدم يا كان دغا القرن تغار الحبس إلاق أسنية ديفاخ. Et comme nous avons vu, on dit qu'il avait même commis un meurtre. Mais le peuple, les sacrificateurs excitèrent le peuple à réclamer sa libération. ثولم ذا كان بارابا يوضى لمين غاثا مقارت تنها ثمامي تسبا يكشم غار الحبس كان يدن ولا ذي Et la foule a crié plus fort pour réclamer sa libération. ولكن المقدمين لا شو خدمن دغا لا نسحرشن الغاشيني وكن السوغ نضع كذا لكن ماشي ديال يسوع ردي فغنا معنا بارابا ردي. Et la foule a crié plus fort pour que Jésus soit crucifié. لمعنى الغاشي توغون سلقد انتاغش تنسني وكن اتسرحن اي بارابا يرنو ادي تواصل في السيد يسوع المسيح. Jésus porte sa croix, il se dirige vers Golgotha. السيد يسوع المسيح يدمم ذاك نينس يروح لوهين انه ذاك لوهين نقول غوتا شفتي. Le verset 24 dit ceci. تصدقتي Et l'ayant crucifié, ils partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun en a, pour chacun en prétendait. تصدقتي 24 ديال انجيل مرقس 15 ديال صلفنت دغا فرقا اللفساس استصغار في وكن اذوالين ذا شو ارا يدمم كل يوان ذاك سن. Le verset 26 dit ceci, non, le verset 25, et c'était la 3e heure et ils les crucifièrent. تصدقتي 25 تناد ثلان 9 تيس 3 مثل صلف. Et le rideau concernant le sujet, plutôt, les écriteaux concernant le sujet de son accusation portait un écrit, le roi des Juifs. تصدقتي 26 أوران السبان غفواشون يحكم الفلاس أجليد يهوديين.
L'objectif de ces gens, c'était d'humilier le Seigneur, de lui faire porter la honte, l'opprobre, qu'il soit compris comme un brigand, un criminel. إسوين الغاشين ياكل المقدمين إلى نيتسن ذا كان هذا السبيب بني السيد يسوع المسيح الحشومة يوكلنا ثارنا مزون ديوني لان ذا قتال. Mais ce qui est curieux ici, la personne qu'on cherche à humilier, on voit écrire des noms qu'il élève davantage sur la croix, qu'il est le roi des Juifs. لمعنى توالم ذا كان داين يسوها من وكين رسالسنا كغافومي ذا يمزون غان فلاس الحشومة تبهدلة ذواكين وراناس ذا كان وكين إذا قليد يهوديين. Il porte cette mention, le roi des Juifs. يدم هين إمسلينا كان دنتا إذا قليد ني يهوديين. Écoutez le verset 27, il سمح dit سدس دعتي 27 تناد. et avec lui, ils crucifièrent deux brigands, et un à sa droite et un autre à sa gauche. صدقت 27 تناد صلفني يدس سين يقتلن يون غير ثماس تيفوس تويض غير ثماس. Tous étaient sur des croix. إس أكن ما لان Chacun avait sa croix. ميان يون ذيك السن يسعى أمي تاكنين. Mais c'est seulement sur la croix de Jésus que cet écrit fit mentionner le roi des Juifs. تواليم ذي ثلاثة يتسن لان غافومي ذاك لا معنى أين يورا كيورا كان غاف أفومي ذاك دا يتصمر سيد يسوع المسيح أجلي ني يهودي. Et les Juifs étaient humiliés, c'était une insulte pour eux. Ils disent non, notre roi ne peut pas mettre au même pied d'égalité que les brigands. Enlevez ça, dites plutôt que lui-même avait dit qu'il est le roi des Juifs. ولادي يهوديين أنا ناس ذا المحالة ديالي واش تاقي كان يكسو فيه غيني ثورة ماكني أروث ذاك نتاغي دينان ذاك نتاغي ذاك اللي دني يهوديين. Et le Pilate dit non, c'est que j'ai écrit. بيلاطوس داينا كان Il n'y a يورا plus moyen de rectifier. ولا شم شارف في الدلاخ. Voilà le projet, le plan de Dieu pour ces أتن justes. الفغين يلون يسوين يلون ذوينك ويخدم. À chaque fois que le monde, à chaque fois que les gens préparent quelque chose de mal pour toi, notre Dieu a la possibilité de le changer et de présenter. ناكل سجادة يتمثل داك ولا ذات الدوني تيتمثل ميان تيكتا بغا ناكل الشمثن أو نخدم ناين نديري زرت ذاك سيدي ربي إلا يزمر هادي يدم ذكوايا كيما رواكنا كيعوز أكياس. Leur intention était d'humilier les seigneurs. أخمي من سن ذاك نادر نتبهدي لا نسيدي يسوع المسيح. Mais je vous assure que la croix c'était une élévation pour les لما أنا seigneurs. وإذا عزيز نكون طمنا ذاك أمي ذاك إلا ذي العز وقاد يومنا. Je vais te dire ceci. فغاون ديني غاياكي. Le plus important dans ta vie, أينك يسعنا الزلدام قران ذي ذاك. c'est de te rassurer que tu es sur le bon chemin. أتصعود طمنا ذاك نقلك ذوك فريدة. Que tu es vrai devant Dieu. يا نقلك ستيد تزدث نيلو. Laissez les gens raconter ce qu'ils veulent. أن في مداننا دينينا يدفغان. Laissez les gens tendre les pièges devant toi. أن في مداننا تخدم انتي شاركتين تي قراشين تي قلاعين. Dieu est capable d'utiliser ces mêmes pièges-là, ces mêmes insultes إلو يزمر دي دم في قلاعين كين. pour t'élever, إيوا كنا كيرفد pour ذاك يعوز. démontrer ce que tu es en إيوا réalité. كنا دي سفقن ذا الوقت ستيدت. Il est là, égal au brigand physiquement, أثن داكين غافومي ذاك مزون يتكاش في غار. mais sauf que lui, il est le roi des Juifs. لا بعد نتسامي ذاك اللي ذني يهوديين. Est-ce que vous comprenez ce que le Seigneur إلا إذا شو تفهم من ذكوينا كان يخدم السيد يسوع المسيح. Retenez ceci. أطفطايكين. Je reviens un peu en arrière. هاد نوغال شي طهران. Parce que il est souvent enseigné que Barabbas, c'est l'image de nous. Barabbas, nous représentons Barabbas du fait que nous avons été acquittés et Jésus-Christ a pris notre place. نسلاي كان ويد عزيزان ذا كان بارابان يتمثلد أيكذودي لان تمزكيدان إلاق يونا ذي طفام كانيسي وكان انتا غادي فاغسي القيود أكد الحبس. Si vous voulez réellement savoir si Barabbas a été sauvé, oui ou non, il faut aller jusqu'à la croix. إوا كنا نعلم يتمثل ما إلا بارابان ستيدت نتا يتوسل شنا خاطي إلا كنروح غير سامي ذاك إلا وين راه والدينا. Parce que celui qui doit être sauvé, c'est quelqu'un qui a sa conscience, qui comprend
qu'il a mené une mauvaise vie, qu'il était loin de Dieu et qu'il fallait recevoir Jésus-Christ dans sa vie pour hériter le royaume de Dieu. لا خطر وين غيتسوس الكن ذوين يرانا كاس الاخبار ديال الخاطر يسدكن ذم ذنوب ايكلا هي دي السرحي ويني ايوا كنا دي قبل السيد يسوع المسيح ديتو دارتيس هكا رئيس كمالين ديو مارسي ربي وكنا دي توسي Mais pour le cas de Barabbas, هي دي حاله يجين بارابا rassurez-vous que si vous demandez à Barabbas, il doit être reconnaissant à qui? لو كان السوثر مي بارابا وما ثار تجميل تدكوايا كيف يضران Il sera reconnaissant aux Juifs qui avaient réclamé sa libération. زين فانان داكنا ديال تجميل يهوديين يدي السوثر داكنا دي توسع حسين Mais parce que pour lui, il ne voit pas que Jésus est venu prendre sa place. الخطر نتا مزوني وصري ورا لكن الا وقت فانا مكانيسي وكن نتا السنين دي توسع حسين Jésus avait aussi des accusations en sa charge qui les condamnaient, mais que si lui est libre aujourd'hui, c'est parce que les Juifs ont réclamé sa libération. صح ستيدت ذا كان السيد يسوع المسيح ران فلاس التهمه هذا معناه باراباس ذاين ايفانان ذا كان يتوحكم فلاس تندي الحبس نتو ديالو وراس الخبر ذا كان ذوينا يطفنا مكانيسيس دي سرحني وكن نتعادلي ذي اللي Parce que je pense que si Barabbas était conscient que s'il a été libéré, c'est à cause de Christ, il devrait être reconnaissant à Jésus. Peut-être qu'il serait aussi parmi les disciples de Jésus-Christ. او الدنيا لو كان بارابان يدي راس الخبر لكن الا وقت فنا مكانيس او الدنيا يفهم لكن انت السيد يسوع المسيح اثلتي هذه تبع ان المذن ان السيد يسوع المسيح يرنو هذه اللي وين يومنا Parce que après vous n'entendez plus parler de Barabbas. لا معنى انا والي لكن ولا شان دامي دوغال تيرق السند بمسلاي Mais certainement qu'il est retourné à ses sales boulots en train de braquer les gens. هذا بالك يغال غار القتيلة يغال مازال ذا قتال يغال مازال دونيتي الشمت لا معنى مازال Parce que la majorité des gens même dans la Bible qui ont bénéficié d'un miracle du Seigneur Jésus-Christ, vous verrez que la Bible dit et ils le suivaient Jésus-Christ. أتولم ذاك الطاقة نوجد يستنفعنا كاس المعجزة يخدم السيد يسوع المسيح أنتولم ذاك يراد في اللسن ذاك الظفران السيد يسوع المسيح. Donc Barabbas est sorti, il a retrouvé ses amis, il a continué avec ses sales boulots. هي بارابان يفرد سي الحفس يكمل تودر في سكن الله يغال غار الحبابيس ولاش لا شد يوراني ظنين فلاس لكن يظفر السيد يسوع المسيح نغين المدى. Maintenant, si vous voulez comprendre spirituellement que représente Barabbas, il faut aller à la croix. بايلا نبغى نفهم ذا شو يدي تمثيل بارابان هذا الصح ستمغلي نروح الا كنروح غارو ميداك عند لان سينني يتصل فان اكو السيد يسوع المسيح. Parce que la Bible dit que Barabbas était un brigand. ثيرا قد سنتنا ذا كان باراباس الا ذا قتال. Mais le verset 27 dit Jésus à la croix, il est crucifié entre deux brigands. لما انا دي صدرتي 27 تنا ذا كان صلفن يدا السين يقطعن السين يقطعن يون غار ثماس تيفوس تويض غار ثماس تظلمه. Donc les deux brigands là-bas السين يقطعن كي représentent le brigand Barabbas qui a été libéré. امين. السين يقطعن كي تمثيل ان باراباس ني يدي فغناكن. Mais le tableau qui est présenté à la croix, c'est pour nous faire voir que c'est Barabbas qui a été libéré. C'est l'image du monde, des hommes, l'humanité tout entière. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est venu pour mourir pour l'homme. C'est une opportunité qu'il accorde à quiconque croit en son nom. Malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui va croire au Seigneur Jésus-Christ. Mais il y a une partie qui va croire au Seigneur et une autre partie restera. Et à la croix de même,
دقيق ضران غفو Nous إيداك voyons un brigand croire au Seigneur Jésus-Christ. أنا ولين يونسك قطعنك يومن Et السيد يسوع un المسيح autre là ما إلا ذونا يظنين demeurait incrédule. ما زالت يقيمة كان يقور Donc, وليس dans l'humanité, هي دي ثالثة مرانغ et il الإنسان y a على un الإيمان groupe de gens qui va croire, لا نو شران أرى et يمنان un autre groupe restera incrédule. لا نو قاد أرى قيمة استغار En في d'autres termes, أسيم سلاي نظنين dans Barabbas qui a été libéré, هي بارابا يدي فرنا كاس il y الحاس a une partie de Barabbas qui sera لو sauvée حريشتي بارابا ساري et يمنان une autre partie qui ne sera لو pas sauvée. حريشتي بارابا ساري قيمنا كان يقور وليس Donc Barabbas représentait l'humanité tout entière. هي نولي بارابا يتمثل دي ثالثة مرة نغيم ذن المرة Et toi qui vas suivre cette vidéo, يكتشني كمني يكما وتما أري ولي c'est maintenant qu'il faut saisir l'occasion. ثوراني قلق أضافت Le السبان salut est وكانت encore تعمل possible aujourd'hui. أثن للسلاك زدات والني Le salut est disponible aujourd'hui. الساقية ثن للسلاك زداتي Tu peux saisir cette opportunité comme l'un des brigands sur la croix, زمرضة تفضايقي أمي ونسك قطع alors qu'il était presque à la fin de sa vie. إلا دروسي سما زالي وكلت كفوتو ذاتي Il dit, سيدي Jésus, إنا يسوع aie pitié de moi. حون فلي Souviens-toi de moi مشتيد أسمارة lorsque دوغال tu ديك seras dans le royaume de ton أسمارة Père. دوغال ديك تجلدا Regardez, à ce moment-là, هيدي لوقاتيكي il obtient grâce et miséricorde الفن مزيان زدات parce السيد que le Seigneur dit لخاطر السيد يسوع المسيح que ينال ce soir même, الساقين tu seras avec moi. أتيلي ذي Combien- الفردوس Combien de fois les opportunités sont devant toi et tu ne sais pas comment les saisir? أشحال نسبتي الهاني الزمرضات تفضل معنا تعدين تزدات وين Mais le salut est possible quand tu es encore en vie. أو إذا عزيز السلاح يلا الزمرضات توضض عب- ما يلا نقلك تضرب Après la mort, من بعد الموت il n'est plus possible. On أو parle plus الزمير de ça. زاران ذا شو رد ضرب On peut faire des messes de prière sur غاسو toi. إلا ما يلا نزولك يرنو غاك نعزر Jamais tu obtiendras le salut. بالمحالة تتفضل Tu dois السلاح profiter aujourd'hui. هي سجادة في السبانة Donner ta vie au Seigneur. السجارة Jésus. مدة تدارتي كي Prendre سي un engagement de السجارة devenir enfant تفضل de لك Dieu. الصدى تضفر السيد De يسوع devenir المسيح disciple de أتوغال Jésus. الدين المادن السيد يسوع المسيح Et la grâce est encore disponible. الرحمة تان مازال تبوك تفتح Je vous avais dit, أو نيرا وديت مثلا toute la prédication, les enseignements que nous pouvons prêcher dans la Bible أو كوس المدين الزمرات ندم يرنو tournent غاك الشر autour de la croix de دي كيرا Jésus. قدسن أتزين غفومي ذاكي Donc je suis en train de toucher certains aspects ayant trait à la croix de Jésus-Christ. إيه هاقلي تسنى لغد كيرا تنقيضين يقربنا دا المسلاي غفومي L'opportunité d'être sauvé. كيرا نسبا رد نفذا Quelle que soit la vie que tu as menée, كيرا وين يلان ذا تعفقينيك دا غدينيك quels بوضر que يا soient كنزي tes péchés, أيني فغون الذنوب نيجا قديم aujourd'hui, الساقية وإذا عزيزة Dieu est devant toi إلو مثلا زداتي et il t'appelle à la repentance, يرموش دي السوا لم دي السوا à الغارتسوفا reconnaître ta mauvaise vie إوا كان أتسقير et à تستعصص solliciter ذنوبي son pardon. يرمو تسطر العفو Le والسلام salut est possible aujourd'hui. السلاح إن الزمارة فن Comme ces brigands الحق qui a su saisir son opportunité, مقطعين غافو ميذاك يحون في السيد دغا يستعرف نتسلم الذنوب دغا ينيسك et il a été sauvé. يرنو السيد يسوع المسيح ذوك مسلايسي نتجت السقاتي اللي ذي تواصل La Bible dit ceci, أول السيد ربي que ندي même à la croix là, غافو ميذاك دينا il s'est passé beaucoup de choses. إلا وطاس انت مساليك Je ne دغا vais pas expliquer beaucoup. وفغي غير تفكراس فهم الوطاس Rappelez-vous que nous avons dit, ما كتير في داوود عزيز إذا كنا ناد Jésus sur la croix, il est dans la peau d'un agneau. Il السيد représente يسوع un agneau. المسيح غافو ميذاك إلا غامزون داخل نوكلي من الزمان C'est un animal obéissant, أمزون ذي زمان يغداول sans défense, بلا ما إلا يقمر prêt pour le sacrifice. إلا دوين وجدني يهجان يوسفل Mais écoutez, لما نسمح il s'est laissé يجاني مانيس frapper par ses créatures. أثوثن وجد يخلق On a craché sur lui. يرنو سوس فن On فلاس l'a fouetté. يرنو وثن سجل كوا Ils ont
partager ses vêtements. يرنو فضان الفسات Et نيناش Jésus n'a rien dit, il n'a rien fait. يرنو السيد يسوع المسيح ولا Il est resté comme ça. يدينا ولا شداشو C'est la nature de l'agneau. تاكيني الطبيعة نزيمة C'est la nature de l'agneau. تاكي الطبيعة نزيمة Un événement qui se passe. إلا ذا شو يضران Et lorsque Jésus va rendre le souffle, السيد يسوع المسيح مي قال ثروح la Bible dit ceci. في راث الناد D'abord que les ténèbres إلا دي لان يا كان دي لي تعني هني ياكل الظلام sur la croix, غافومي داك السيد يسوع المسيح il a prouvé au monde que la vraie lumière c'est lui. إذا نتا يسبقنا ذا كان إذا نتا تافات النصاع Quoi qu'il était encore la 9e heure, غاسا كان ذا الثلاثة نتمديت qu'il y avait encore la lumière du soleil, مازال هاث ثافات نيطيش mais lorsqu'il s'est éteint à la لا croix, معنى غاسبيق النسان le غاسبيق ténèbre غرب يسوع المسيح rentra dans les غافيداك mondes. ثوالم ذا كان الظلام يتشرد القاعة C'est pour dire aux gens, إيوا كنا دنيني مدن c'est le soleil qui vous a toujours éclairé. واقيني ذي طيجني ونيفكان ثافات Il داير tire sa lumière de moi. ريبيتي Il tire sa lumière de moi. Sa يتدمت lumière vient ثافات de moi. السجي Donc, ولا ذي طيج كيلا ذي إيه الدنيا لا. يتدمت ثافات السجي il est la lumière du premier jour. إذا نتساني تافات نواسنا من زون خلقي Parce que vous savez dans Genèse que les luminaires, les astres, le soleil, la lune ont été créés le 4e jour. أتوالم ذا كان أما ذي طيج دا قورنا غي ثران توا خلقان ذي قوسويس أربعة كنت دينا ذي لاصن الدوني تخفى Alors qu'au premier jour, la Bible dit, Dieu dit que la lumière est soi. لما أنا قوسا من زون ثيرات الناد أدي لي ثافات ذغات التي Quelle était la nature de cette lumière-là? Parce que ce لا شو n'était pas encore le الطبيعة soleil. من تافاتيكين Parce que ce n'était pas encore le soleil. لخاطر مازال تافاتيكو بثو غالا غادي طيج Donc même s'il n'y a pas ce soleil, غاسو لا شي طيجاكي il existe une lumière. إلا دوا كان ثافات D'ailleurs, c'est cette lumière qui est la première créature de Dieu. Selon Genèse 1. تافاتيكي قلان تاع خلقي ثامن زوث أكان ديوران ذي يوحنا ذي شغال ذي لاصل الدنيا Ceux qui lisent Évangile selon Jean, ils verront que la lumière est venue dans le monde. ذي الانجيل اكنيتي ديوران يوحنا خفا من زوينا ذي تاني تافات انتي ذي تي ديوسان ايوا كنا دي شرق غاف ميانا Et مدا cette lumière a habité parmi les hommes. يرنو ثافاتي كي توساد تزداغ ياري مثلا Donc, à la croix, غافو مي ذا قاود عزيز il prive le soleil de sa lumière يكساس تافات اي طجي توالي pour dire aux gens que c'est la vraie lumière. ايوا c'est lui. كنا ديني السيد يسوع المسيح ذاك ذي تاني تافات نصاع Mais il se passe encore quelque chose. مازال لا ذا شو يضرني ظنين On dit les rideaux du temple se déchira ذاك de haut en bas. الحجابي لان الكراس ما تعديد غار سام كان يقدس النزه إنيك يشاري سقوسا ولا Et المدرسة aussi la terre trembla, يرنو ولا ذا القاعة مزون تضرا ديك الزلزلة les sépulcres s'ouvrirent. وإلا ذي الشوان فتحان لاني مقدسان دي فغان Qu'est-ce qui fait que toutes ces choses puissent se manifester en ce ذا moment-là? شو إيك جان ذاك ناك في مسالي كان ياك فانا تدري C'est le لوان souffle qu'il a rendu à la croix. ذا النفس نين يدي السوف راكني Lorsqu'il rend son souffle, اسمي دي سرح إثر وحديس la lumière s'arrête, ثافات تحبس le rideau se déchire, الحجاب هي شري la terre tremble, القاعة هي le تزلز sépulcre وإلا ذي s'ouvre. الزحوان فتحن Et bien aimé, ce qui s'est passé en ce moment-là, أين ضرانا كذا يوقف جيس c'était un cri de commandement. أي مثلنا مزونا كذا السوغون لمار Ça, c'était le rugissement d'un lion. أم مزونا كذا السوغون يزم Là, il est entré dans la peau du lion. ذي نانيك شب السيد يسوع المسيح أم مزون ذي تفكان يزم Vous savez que le Seigneur incarne ces deux animaux, le lion سلامة et يتمثل l'agneau. لكن السيد يسوع المسيح يزمر ديالي دي زمار يزمر ديالي دي زم Le soupir ou le souffle qu'il a rendu en ce moment-là, النفس النية دي السفرة كني في لوان c'était le vrai rugissement du lion. وين أم مزون ذا السوغون يزم
lorsqu'il sort son souffle, اسمي دي سرح يا ثروحتيس c'est نغ pour نفسيس aller animer les morts. إوا كنا دي حرش ولاد الميتين ذك الزكوان C'est comme ça que nous voyons le mort ressuscité. فيجين ولا سوحي ما تاني ندذكن ولين دويلاد الميتين ام قد سنسك Et tout زكوان cela se passe au moment où les gens ont humilié le Seigneur sur la croix. ايا جيا كويث مثلا يضرا داسمي اكتواس بهدل السيد غافو C'est là qu'il commet tous ses exploits افيجي خدم السيد يسوع que المسيح personne n'a jamais commis avant. اي نكون يزمير ولاد يونات يخدم ياك Attache-toi au Seigneur bien-aimé. الصق غير السيد يسوع Si المسيح tu es vraiment avec le Seigneur, ما الا تلد ستيدت اكل السيد même يسوع pendant المسيح le temps de ton humiliation, Dieu est capable de faire encore de grandes choses dans ta vie. ولا ما الا ذي لوانا ندعي في اللي كان ذا بهدل زار ذا كان السيد يسوع المسيح يزمر يخدم تمساتي قران Nous allons mettre une pause ici انا خدمي هكا تنقيت في الشرط et ذاكي continuer avec notre enseignement toujours sur la prédication de la croix. انكملي هي اسل مذنا القساني دي تدون غفين يعنان امي ذاي Et ensemble, نقديش الانجيل نغاف الشر نومي ذاي avant de terminer, nous allons faire cette prière pour vous. وقبل كان سالين انستهدنا كولا ونونا نخدم تزاليت غاف الدمنون Si tu crois à la puissance de la croix de Jésus, ما إلا ثم نضع في القديش يجي خمس سيدة غاف si la prédication de la croix est une puissance aussi pour ما toi, إلا أسل مذيقين غاف الشرقين ومذاك إلا يكتزمع في وليك تشيني كميني alors nous allons prier ensemble. هي نزال جميع Ensemble avec mon frère Emmanuel, nous allons prier pour vous. جميع نكيني ذيك مثلا إيمانويل نزال في الأول Pour que ce qui s'est passé à la croix, وكنين يظهرنا كغافو مذاك que cela arrive aussi dans ta vie. الدياس الساقيدة Au nom de Jésus-Christ, سيس من السيد يسوع المسيح nous prions pour vous au nom de نزال Jésus. في الأول سيس من السيد يسوع المسيح Seigneur, je viens maintenant devant toi. السيدة داس غاساقين ذاتك Pour tout celui qui a écouté cette parole, غاف كران ندما كران وين نتيني ديوسان يسلا واليك qui est en train de traverser des moments difficiles, dans sa كران vie, وين نتيني سعدينا كان الوقات زايان d'humiliation. كران كانوا سبهدل Seigneur, je prie, أبا ربي قلينا aussi تصلى longtemps qu'il reste fidèle à toi. أكوا كان ذي الوقت ريلين ذي مشدين جماد Et وتميل le monde veut lui faire porter l'opprobre. أثدوني تبغانا السبب بن الحشومة Tu es جماد fidèle, notre Dieu. شنو بابا ربي ذي مشدين يثلي Tu te lèves maintenant, Seigneur, أتبضض تورا سيدي et tu rugis comme les lions لأنه véritables. تصوغ ذا كان ميزم Tu fais trembler la terre pour tes enfants. أدحرش ذا كان القاعن غاف الدمان انت الوينش Tout ce qui était mort أي نكوي لن يموت puisse reprendre vie. Au nom de أدي Jésus. يغال غير ثوثارث Tout ce qui était mort أي نكوي يموتان puisse reprendre vie au nom de أدي Jésus. يفتو دارث سيسم Là où tout était bloqué, fermé, أن دان يتوحبس أن دي سعان جماعة que حباس tu puisses effrayer un passage pour chacun. أن دي يغلق ضربات فتح تبوتنا أفري دي جماعة وتما Comme les rideaux du temple s'est déchiré, أما كنا بضربي الشرق ذي الحجاب نقضون laissant le passage, le chemin vide, Seigneur. أن فبضربي أفري ذا دي لي خلاني جماعة Qu'il n'y وتما ait plus d'obstacles devant tes إوا كانوا enfants. يسعورنا حباس كنا دي Au يسعورنا nom puissant de السيس Jésus. من زبان سيدي Et fais trembler leurs ennemis. حل شباب ضربي عداوني Fais trembler leurs ennemis. أو زلزلان ذي قعداوني Et tu rugis comme les lions de la tribu de سوف Juda. غدا السوغونا بضربين يز من يهودا C'est comme dans la forêt. إوا أم الزونا بضربين Lorsque le lion rugit, يزم اسمه يزهر tous les animaux sont saisis de frayeur. وإلا دي غارسي وين مران يتفتن الخوف Même les éléphants, وإلا ذي les الفان rhinocéros, des buffles, وإلا ذي الزقرن tous ces gros animaux وإلا دي غارسي وين إلا ذي tremblent devant le rugissement des lions. الترقيقين زدت النار عذان يزم Mais ces rugissements, لما أنا بضربي c'est la قرعدين يزم sécurité pour le petit lion. آتيلين ذي الطمانة شرن ويدي لان دي زمان Rugis, éternel notre Dieu. إيه الزهر السيدين مغلاف Fais trembler leurs ennemis au nom de Jésus. أول زلزلان ذي قاعدة ونسنسيس من يسوع Nous المسيح croyons, Seigneur, نومنا que السيد tu es fidèle dans ta دي parole. مشديني ثلاث قوالي Au nom de Jésus. السيس من السيد يسوع المسيح Amen. آمين Que Dieu vous bénisse, سيدي bien-aimés. ربكني باكي ود عزيزة
nous allons revenir et pour conclure مازال هاد sur اللغة الغوروني la وكنا نكمل prédication de la croix. غفوف الشهر نوميداي Amen. آمين أويد عزيزي لو كنا دا نسمح تي داك تاكين لاشين ثامزكيدا تيفي نسعى ان سيت اوفيسيال www.mchandelier.fr ذينا ثوالي ما طاسي سلمدن أكثر من 2500 نيس لمدن أراد نرفد أما ست فرانسيس أما ست قبايلي وتخاصة أرنود غاكسان جموع النغنم يالس تاويلي مقارن فري كونفيرونس كول إيدونتيفيون ثامز جيدا تيفي وتخاصة أرنود غاكسان جموع النغم يالس غاف 8 ساعة فرنسا أسماري يبدل الوقت نشتوا أكدو نفدو أو نفك ساعة تجدد ديال لي كومونتير سي لا بوك لي فيري سي اسم سيدي يسوع المسيح يكبث إيمانويل Amen.